Кийим кылыш керек болсо туугандар, Метро Бутырскаяда Барс бренд деген мен бу жерде постоянно кийим кылам. Жайына, кышында, күзүндө келем. Как раз видео карасам кийимдерим азайып калыптыр, жайкыга. Бир кийим кылган келдим. Мына кийип турган кийимди полный жерде кылганым туугандар. Шортик, футболка, кыргызмын деген жазуусу бар футболка бар экен, сонун логотиби сонун экен туугандар мындай. Мына турган футболкалар наряд 600 сомдон. Бул остаток футболка. Ушу бирлери ряд калган, размерлери чыгат. Плюс үстүдө футболкалар 1,5 миңден башталат, как раз бул таксыл көрүп атат. Ылдыйдагы футболкалар 450-500дөн башталат. Бирок ылдый кырияттагы футболкалар туугандар могул жерден любой эки кийим алсаңар, футболка шорттикпи же футболка шыңмы же эки футболка алсаңар, ошол жерден бир футболка бекер туугандар. 13 штук видеорегистратор и 13 штук наушник. Мен бирөөнү сатып алдым уже, ачыкты. Ушуну гел кийим алсаңар, любой, не обязательно ана футболканы эки кийим алыш. Носки алсаңар, любой кийим алсаңар туугандар, лотереяга по-любому билешесиңер. Фамилия атыңарды, телефонуңарды жазып аласыңар дагы мынанын ичинде салып алып ойнотот. Кимики чыкса, мына 13 штук регистратор, 13 штук наушник. 20 адамга телефонуна чалат. Бут кийимдер бар, мында жабык, закрытый, торчосу бар, подошвасы ар кандай мындай. 2000ден башталат. Мына жерде шорттик, футболка, спортивка, тонат бардыгы бар экен. Даже мындай көк бөрү деген жазуусу бар, кыргызым деген жазуусу бар. Мен кийип жүргөн көйнөк, үстүдөгү зеленый көйнөк туугандар. Мен ушу арасынан издеп жүрүп ушуну тандадым. Так что мындай футболкалар бар экен, поллор. Тизелериңер түшүп кетпи? Ошо берип кечке. Так что келгиле. Мындай шымдар алдым туугандар, жукка. Просто кичине кыскартып коюш керек этегин. Ийгилик. Bir 30 deyt. Assalamu alaikum tуугандар, замандаштар мекендештер. Бүгүнкү күнгө 7-июнь ишти баштадык. Саат 14 болду. 2 болду, 2ден 45 өттү. Неме бар эле? Бүгүн 7-си, эртең 8-и 9-у промокод бүтүп калат соогучу. Эртең понедельник диспетчерге отуруп калсам, деп бүгүн воскресенье өзү иштеген көп иштебейт элем. Бүгүн айда жок иштеп коеюн, ушуну промокод жалко кетпесин. Буга дагы самозаняттан түшкөн промокод. Самозанятыйдан промокод түшпөй калган да, азыр 16 майдан бери түшпөй калган. Ошого иштетип коеюн. О, покупка сменаны кылып коелу. До подачи 5 мүнөт дейт. 12 саат промокод менен түнкү саат 2ге чейин качып иштей алат экенмин. Иштей алсам эгер. Кондёрум бир иштебей кыйнап атат да. Бир иштебей кыйнап атат. Фрионду алмаштырдым. Ыргытып атат, туткар иштеп калып атат. Урпактарга айтылуучу жомокпуз, сыноо берип сынап жатты турмуш бизди камчылап. Билинбестен өмүр чиркин суу сыяктуу агылат. Мен кырайын кондёру. Эртең мен иштеп аткан, эртең мен үйдөн чыгып, пайдалган менен Москвага түшүп келип, жакшынакайда иштеп аткан. Азыр отказ бербейди, забет кылып чыгып, покупка сменаны алгандан кийин отказ берди. Автага койгондо. Надо берле муздатып салчу да. Ысырайды атат, уже отказ берди. И Хасан бар эле, Хасанга чалайынчы. Заниматься ете алабы экен бул. Бул да телефонду албай какшатчы эле. Эртең мен иштеп атканда жакшынакайда иштей бербейсизби? Алло. Алло, салам алейкум, Хасан. Хасан, кондиционер менен заниматься этесизби, этпейсизби? Кондиционерим иштебей атат да, ошону билип бере аласың, билип бере албайсыңбы? Ремен жарым өзүлүп, анан патурбок, кондиционер патурбогун чаап таштаган да, бөлүп таштаган. Анан ошо патурбогун алмаштырдык эле, заправка кылгандан кийин иштеп атат дагы. Бир күндөн кийин таштайып атат да, какой-то утечка барбы деп таппай атабыз аны. Качан аз апарып берсем болобу, апарсам болобу, карап бересиңби? Все, мен да центрден барам да. О, шарт алып калды, шарт келди деди го. Акча кетсе кетсин. Мындай погодада только кондёр гана керек. Кондёр менен кондёрсуз жүрүш вообще болбойт да, туугандар.
О, майбақ тұрғанын көрдіңдер ба? Короче, тұрғандар мындай екен. Компрессор қой беруге жатады. Біріштеп компрессор қой беруге жатады дейді. Утечка жоқ екен, нормальный екен барлығы. Компрессорыңыз күш келгенде қой беруге жатады дейді. Компрессорда оңайлақша емес екен, ертең машинадан бұйырса таштап кетемін. Азыр мындай. Прям ысық айдап айтады, салқын айдап жатады. Бірақ как положено айдағанға компрессор іштей албай жатады да. Мына азыр мұздақ айдап жатады мысалы. Бірақ недостаточно холодно да. Кондердің холодосы емес та бұл мындай. Кішкене мына матч дегенде, матч деп мына кішкене айдап қойып жатады. Иш болған күніңізді де шығара бербей, болмаған күнде чағылашы дейді да, мысалы балдарчы комментарийде. Эми бүгін видео тартайын деп тұрып, тынбай көрөк иштеген көргөзөйүн де атай тартасың да. Мына иш болбогон күндүсүнө болуп турганда. Покупать иштерди бүтүрдүм. Кондер иштеп аткан. Покупать заказ түштү. Покупать мен аны алдыптым, заказга келип атканда иштебей калды. На Ступинскийге келдик. Маклейка, сервис. Коэффициент күйүп атат. 700 сом иштеген боюнча 8 саат убакыт бар дагы. 8 сааттан иштей алат экенмин, да? Мына муздак нормально айдап атат. Туруп эле таштай атат да. Бул компрессорыңыз күч келгенде таштай атат дейт ысыганда. Долгая поездка дейт, 40 минут, Димитровская дейт. Север жака. Эскат менде тебет экенбиз 40 минутта. Кеттик. Иштеп, ушундай тымма, ушуну ушул боюнча иштеп турсаң да боло берет мага. Не обязательно катуу иштеш. Сразу ыргы түйбөй. Нантип эле кичине түкүрүп турсаң болот кондердон. Келет мага. Түкүрүктөн деле топтоп жүрөбүз. Ырыскыны. Хорошо? Садаң кетейин. Мерседес. Ба кондер иштегенде 1-2 жолу сөгүп койдум эле. Иштебей койгонду. Ошо тарынды да. Ады урушпаш керек да, урушсаң пышат. Тарынмай адат азыр мода. Элдерде деле тарынмай адат мода, техникада деле тарынмай адат мода. Кондер. Таштайын, өзүн жоготоюн, кой берейин деп калды. Канча муза айдап калды дагы. Уже ылымылы айдап атат уже. Клиент отургандан сүйлөнөт да по-любому. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как так получилось, брат, рассказывай. Мерседес, наклейки, такси. Убрали из бизнеса. Почему? Убрали из бизнеса. По году. Не пропускают уже. Уже не подходит она? Да. Как он идет? Музыку можно выключить, если кто? Да. А можно кондиционер, пожалуйста? Кондиционер уже не дует, да? То у меня компрессор то отказывает, то работает, то непонятно. А, можно окно туда открыть? Можно, да. Алыстатып барат, болдуга кетарат, бирибизди калтыран көз. Алыстатып барат, болдуга кетарат, бирибизди сага мен жылдар. Что это? Түшү эле кондер сурайт да. Кондер кыскасы түшкөн эле өчтү. Айнекти ачтык, жеткиздик, жетейин деп калганда кайра жанды кондер. Азыр иштеп атат бул эмне. 35 минутта 1660. Мамилевиз акыркы убакта бирок мен улантам, сен мени узатпа. Бил мен артка кайтпайм, сүйбөймүн деп айтпа. Же сүйдүңбү башка жанды көрүп калып сайттан? Мен түшүнүп келгем, сен да түшүнгөнсүң жаным. Унуттуңбу азыр баары. Точка стоит, дядь. Что? Точка же стоит у тебя. Ну где стоит точка? Телефон посмотри, где точка стоит. Я как раз посмотрел туда, поехал. Вот, посмотрите, где точка стоит. Это у вас неправильно отмечено. Ну вот, на другой стороне дороги стоит точка у вас. Приблизьте и посмотрите. Нет, так я перешел оттуда вот сюда, чтобы я написал тебе под стадионом. А я туда приехал. Навигатор меня туда ведет. Так мы с вами едем. Нет, ты же проехал и поехал туда, повернул на этот. Ну, я же вас увидел здесь.
Я хотел развернуться. Не мог же там сразу попасть вот сюда. Мен бұның логикасын түсінбедім. Точкаға барсам, жолдың бері кететін, жолдың арқы өтінен. Мал жерімде екі немеді, ортада неме бар, ограждение. Хорошо. Адашыпты деп келсем. Чо мені көрмедің точкада тұрғаным дейді. На точка не посмотрел дейді ғой. Ушыл жерден заказ беріп алыпты қайда. Кондердағы отказ берді. Жолара қалпадашы келетті отырам мен жолығамды ираққа бұғам. Все, да? Да, здесь можно остановиться, прямо здесь. Спасибо. До свидания, всего До доброго. свидания. Қызды жаман қарадың деп жүре береді оған. Просто ештеңесін ұмытып қалады екен деп мына қарап қоямын да мындайша. Так. Ұмытып қалса ора қалады да қайда чап беріп кетіш керек. Вечер добрый. На вторая Рошинская, да? Да. Просто кондиционер перестал работать, поэтому. Я спрошу, можно ли я открою? Да, конечно, откройте. Пожалуйста. Все, до свидания. Бұның не қаравадың дешіңер мүмкін туғандар. Еркек кішілер ұмытпайды да, еркек кішінің қарашы не обязательно. Вот қыз кішілер ұмытып қалышады. Қыз кішінің арқасынан бір қарап қойыз. Егер ұмытып қалбаса. Джентльменский, да бұл? Қалпадашы келетті отырам мен жолығамды ираққа бұғам. Түтін бұлатып башқа менен жоғыра кеткен деп жоғыра кеткен. Ақырқы заказы жаптық тұрдық, ақырқы заказы жаптық. Оны да Подольск келдік, Подольск. По делам менен. Бірақ бұл заказды мен бүтөйін деп қалды да. Промокодым 46 0246-да поехалыны бастым. Аз көрөбүз да, комиссияны алат. А так 0246-да түн жарымда мына кыз не кылып жүрөт. 0246-да бүтмөк промокодчу. Көрөйүнчү гана. Комиссия алыптыр. Yes! Канча дегеним айтып коеюн да. Ну где-то 8 сааттан ашыгыраак иштедим да. Жанагы кондиционер менен 3 сааттай жүрүп калбадым ба? Айтпачы иштегениң айтпачы деп байкыл. Мындай бүлбүлдөп тургандар бар го. Көргөзбөчү силердин аңардан биз текшерип атат деп байкыл. Үйлөп калгандарчы. Ошолго назлы айтып берейин. А так кээ бар мен иштегеним угуп фигня экен го дейт. 13500 иштептин тугандар. 8 саат иштедим да, көп болгону. 4 саат кондер менен жүрүп калбадым ба? Ушул тугандар видео жакса лайк, жакпаса дизлайк. Негизи эле бүгүн мындай бир треш-преш деле болгон жок, мындай бир. Көбүнчө кондер включителден беришти, ошол айнекти терезени түшүрүп алып эле наглый эле иштеп жүрдүм. Эч мындай парис эткен жокмун. Düşümde min gözümdele, ömrümde min süsümdele. Jetem başımda belgizip mağa gelesin. Süyel basın mağa dele, çavuşpaçı ekeleme. Başka kızlardan ayırman çok bolup kaldı. Достаточно включено. Что? Выключи. Если что-то холодно без. В машине холодно? Не, с улицы просто вернулся. Там у меня и так кондиционер не работает, так что... Tüp gürü cürüktü gür gürü gönlü.